na wodi ato aban anim say Akyem Aperade e de call Akyem Akenkausu kwan no wonhwe so betumi aye sanse kwan ne fa ba bi ekobo epoe mantam na ne fa bi ko mfimfin ene asante mantam ada ho ache wonhwe so be e de ama wo mo otitinani e de ma citizen I Ghana efrense ofo nhyiamu yi e na wo kire se kwan we ye major road kese pa ehia ye efi Accra to Odan to Asinfosu to Kumasi Asinfosu to Takoradi main road no ekwan na ani yemma na ewo krom ha na amane omu eye kwan na ka kura sa oba waka no na kwan wesu no nam so na moto ede opemfo enam kwan wesu ifi se Kwame Nkrumah de Ghana echechire ye no ekwan we kotale ma so da Akyem Akenkausu adehye fonso ni UTV edi nkomo no mo ensem mo de tu dwanie si ebetimi edi akoni aba ni akoni aba ye kwan ni hu hia yen esa se kuafo kokko dodo efri aba na ne ye yakra wo mu ni se DC ni free eye next town ye frɛ no Akenkausu na wabesia akwadwuma wo Akyease ye nam kwan we so last year ne ka kai me ka ho bi ne apian e wo people be ye frɛ no people kokko out to now Every Odan Eko Rakese, Odan Eko Takoradi, Odan Eko Kumasi, Odan to Oboasi, Odan to Asinfosu, a conway na Caribbeanamoso. Now, since you talk Caribbean to Minko, since you turn over for Hanma when your problem, see a stray on 1 penny, yan to me, Shannon, say you're crying dear, or man here, dear, Nanka, on the onion ready so be on you so my blenny BBala, Nanka yet media con your boss or not. Young Fudiani and your mother to me out Boama or Mino, Ghana in our son Kankako. Say Oba enyem na okwo na se ensuo towa ha enukranya me animni e ma ne fa to me hwere wa monkwa because car ni to me nko time ese so oba ndi wo kwakoduru odakra na oba na hwere ne nkwa wa hwere ne nkwa onya ne ba enti yesre ne se so to me ye kwan ne ma ye ya aba time fo a eda kwan so ye beda omampani na nado ase me am gina he me driver ni me na take kwan so mate na me start one and me daje me driving license up to now we nsu be start say be tutoyi ye adwuma be boye Odan to Akenkausu ntumi nko Aperade to Akenkausu ntumi nko ye nye sika ne da hweyele ne yema because of kwan nti ya ye complain ya up to now obi emi aye kwan nsuo to pa de ya de ntumi fa kwan we so nsuo to atisi sinante passengers ni nyina si ase nsuo to sisi a bepo we kura me gina so yi tise me gina ase wo na passengers ne nante ko na me yesa me fo no me ntumi afo kura tise me gina ama so wo ansa asa amuvuka na ko te kwan we pa de haya papa UTV yeto aso ene abakra chipenyi onmonya for Richmond Kofi Amponsa Japan edi nkomo no kire se 7DC to bia nso to kwan no me ka create meeting enu team me ni former MP ene me current MP that time no chairman yetu wana mo bebre enu team me DC na assembly ne yefe ni agro aso say ya na etwa so Boys ye twa so anti nso to anche ne so yeto mo fa asi mo se twa so kra nche ye eso da so ne mo no anya we ne ye pese ye begu so ankasa e bia man nti obi anya botre ne kwa ne bia me ka timi tim obi aka tim na ye ni ya me fa so obi aso me fa so bi ne nyina e hoto ye